Apa biasa tuh dia itu ibu-ibu ya aku masuk ni pakalinuan na. Biasa ni masuk ada yang makan ay ya ko mako ni pakalinuan gulak bira mani matewe. Kare. Biasa kika? Oh emang aku nito. Makun rini matumi me gamako ipo. Ya apa kurang ni wede. Ujami. Tapi ternyata iya ada iya bunda itu abe diharamkan dalam agama kita. Aja nang aduh sabami. Cek. Para juta ko na suruh napaja ya me. Iya. Jadi esas aga na melay bigaw. Ya ko ang masuk sa pagkalinlang Pak Ibu, angkat tangan kita kepada Allah, mohon kepada Allah. Allahumma ahyini makanatil hayati khairan li. Buang ya ko may kadecen na papula to tungang tapat ka wa tawaffani